Ćao, čao! U današnjem videu pravimo 3 vrste sitnih postnih kolača. Nazvala sam ih smokva oko orah, ratluk rolat i postne piramide. Za pripremu svakog od ovih brzih i jednostavnih postnih kolača potrebno vam je po nepunih 20 minuta. Tako da su savršeni za sve one koji nemaju mnogo vremena za kuvanje. Hajde da počnemo. Prvi kolač koji pravim nazvala sam smokva oko orah. Jako je dekorativan i jednostavan i brz za pripremu, a svakako ukusan. Za izradu ovog kolača najprije je potrebno 12 smokvi oprati u mlakoj vodi da bi bile malo mekše, kao i 24 polovine oraha. Kao što možete vidjeti, prvo punim svaku smokvu sa 2 polovine oraha. Ovaj kolač je jedan od mojih omiljenih kolača i kolač koji najčešće spremam kako tokom slave, tako i kada mi se jede nešto slatko, a nemam mnogo vremena. Detaljan recept za pripremu ovog kolača ostavit ću u opisu videa kao i svaki put. Ovo je možda i najzahtevniji deo pripreme ovog kolača jer može biti teško lepo ubaciti orah u smokvu. Kada završimo sa ovim dijelom pripreme kolača, prelazimo na pripremu smese kojom ćemo oblagati smokve. Ovu smesu pravimo tako što ćemo ušprinovati 100 g šećera, 120 g postnog margarina, 1 deci vode, 100 g mlevenih oraha i 100 g mlevenog postnog keksa. Kada napravimo ovu smesu, ostavit ćemo je da se malo ohladi, a zatim ćemo oblagati smokve ovom smesom, a tako dobijenu kuglicu uvaljivat ćemo u mleveni keks koji smo ostavili za tu svrhu. Da biste vidjeli kako izgledaju ovi kolači kada se preseku na pola, ostanite do kraja videa. A sada imam jedno pitanje za vas. Da li ste nekad pravili kolač poput ovog ili imate možda neku svoju verziju? Pišite mi u komentarima, voljela bih da čujem vaše recepte i ideje. Ovaj kolač koji sam nazvala smokva oko orah je jedan od mojih omiljenih kolača pored postnih voćnih kuglica koje sam već podijelila sa vama u obliku video recepta. Ovaj kolač posebno je super jer se brzo pravi, jednostavan je za pripremu, tako da ga možete napraviti kada nemate puno vremena. Sljedeći brzinski postni kolač koji pravim je ratluk rolat. Za ovaj kolač potrebno vam je oko 20 g šećera u prahu, oko 250 g ratluka. Ja sam ovaj put koristila ratluk od Ruže, ali možete da koristite bilo koji ratluk. Ja sam ovaj koristila zato što je ovako roze boje.
Zatim potrebno vam je oko 200 g kokosovog brašna kao i 5-6 štanglica žele bombona, odnosno oko 100 g žele bombona. Ako vam neka štanglica ostane, nema veze, možete da je pojedete. Žele bombone stavljamo u sredinu ovog rolata. Jako je jednostavno napraviti ovaj kolač. Sve sastojke je potrebno sjediniti tako da napravite testo od ratluka i ostalih sastojaka, osim žele bombona naravno. Tanjite ovu smesu kao što razvlačite bilo koje testo. A sad, drugari, imam jedno pitanje za vas. Da li više volite ovakve recepte koji su jednostavni i brzo se spremaju i lako se spreme, ili možda tradicionalne kolače koji zahtevaju pečenje ili više od sat vremena pripreme? Napišite mi u komentarima, voljela bih da čujem vaše mišljenje. Kada završimo za razvlačenjem testa, sljedeće što radimo je stavljamo žele bombone u sredinu i zatim pravimo rolat. Umotavamo ovu smesu koju smo dobili od ratluka i kokosa i formiramo rolat. Ja sam se baš potrudila da izaberem neke šarene žele bombone da bi i rolat bio što šareniji. I to je to. Naš posni kolač ratluk rolat je gotov. Brz, jednostavan za pripremu, možete ga spremiti za manje od 15 minuta. Umjesto žele bombona možete da stavite u sredinu i nešto drugo, na primjer bananice. Ja sam ovaj put stavila žele bombone jer sam htjela posnu verziju ovog kolača. Ostanite do kraja videa da vidite kako izgleda kolač kada se izreže i stavi na tanjir. Sljedeći kolač koji pravim su posne piramide. Prvo ću vam reći koji sastojci su vam potrebni za ovaj kolač. Za testo za piramide potrebno vam je 120 g posnog margarina, 100 g šećera u prahu, jedna kesica vanilinog šećera, od 70 do 100 ml svežeg soka od pomoranđe, jedna supljena kašika organskog kakaoa, 150 g skupa lešnika i badema, mlevenih lešnika i badema, zatim 100 g posnog mlevenog keksa i 35 g lešnika za ovu današnju meru koju ja pravim. Dok vam je za dekoraciju piramida potrebno 100 g istopljene čokolade i po potrebi, odnosno po želji, oko 50 g mrvica za dekoraciju. Svi ovi sastojci bit će napisani u opisu videa, ali ja sam htjela i ovako da vam ispričam. Što se tiče pripreme smese za piramide, u posudi penasto umutite margarin i šećer u prahu mikserom na srednjoj brzini. Zatim dodajte vanilin šećer i sok od jedne pomoranđe. Nastavite sa mućenjem dok se smesa ne sjedini. U dobijenu smesu dodajte kakao, mlevene lešnike i bademe i sve pažljivo sjedinite. Na kraju postepeno dodajte posni mleveni keks muteći smesu dok ne postane homogena i dovoljno čvrsta da se oblikuje. Uostalom, sve ovo ste mogli da vidite i iz mog video recepta. Samo da vam kažem, ove posne piramide su savršena kombinacija bogatog ukusa lešnika, badema, čokolade uz osvežavajuću aromu pomoranđe. One se pripremaju brzo i jednostavno, bez pečenja, a idealne su za prazničnu trpezu, ali što i da ne za svaki dan. Mekane su, mirisne i neodoljivo ukusne i oduševit će vaše goste i vas i uneti dašak svečanosti u svaku priliku.
Od dobijene smese uzimajte male količine i oblikujte ih u piramide koristeći kalup za piramide. Ukoliko nemate kalup za piramide, možete da koristite i unutrašnji deo cediljke za limunadu ukoliko ona ima oblik piramide. Ja sam baš to radila. U srednji deo stavite jedan lešnik i evo kako izgleda naša piramida. Da smesa ne bude lepljiva, svaki put pre nego što mali deo stavite u kalup, pospite kalup mlevenim keksom. Ako je smesa previše lepljiva, ostavite je u frižideru na 15 minuta da se malo stegne. Ove posne piramide možda zahtevaju najviše vašeg izdvojenog vremena, ali verujte mi, zaslužuju to. U svakom slučaju oko 20 minuta pripreme. Dok pravim ove posne piramide, iskoristit ću ovaj trenutak da vas pozovem da pogledate i ostale recepte na mom kanalu. Ako ste ovdje prvi put, dobrodošli. Ovdje ćete pronaći mnoštvo ideja za jednostavne i ukusne recepte, uključujući mnoge posne varijante, baš kao što je ovaj. Vidite kako je slatka ova piramida. Za one koji su već duže vrijeme sa mnom, želim vam reći veliko hvala na vašoj podršci i lepim komentarima. Mnogo mi znači što zajedno delimo strast prema kuvanju i otkrivamo nove ukuse. Na kraju piramide dekorišemo čokoladnim prelivom. Ja sam ovdje rastopila čokoladu na pari, ali možete da rastopite čokoladu i u mikrotalasnoj. I kao dekoraciju koristim neke šarene mrvice jestive. I to je to. Završili smo u principu izradu naših posnih sitnih kolača, jednostavnih i brzih za pripremu. Sada možemo da uživamo dekorišući piramide i slažući naše kolače na tanjir pre nego što ih budemo spremili za jelo. Ovo je možda najbolji deo u pripremi kolača kada ih dekorišemo i serviramo. U principu, ukoliko vam je svideo ovaj video, lajkujte ga i ostavite neki komentar. Čitam sve komentare i odgovaram svima. Zapratite kanal i uključite notifikaciono zvonce da biste dobili obaveštenje kada izađe neki novi video. I pogledajte i ostale videe na kanalu. Imate, kao što sam rekla, dosta zanimljivih inspiracija za dnevni ručak, za proslave ili za svaki dan. Vidite kako lepo izgledaju ovi kolačići kada se preseku na pola. Sada sečem i rolat ratluk, tako da ćete ubrzo moći da vidite kako on izgleda dekorativno i slatko. Šta god da pravite, važno je da uživate u procesu, a ne samo u rezultatu. I da vam kažem, da biste se lakše snašli, podelit ću ovaj video na poglavlja, tako da lako možete pronaći deo koji vam je potreban. Ukoliko vam se svideo ovaj način izrade kolača, pogledajte i video recept za posne voćne kuglice koji se nalazi na mom kanalu. I naravno podelite ovaj recept sa nekim ko voli brze i jednostavne posne kolače, možda baš ovaj recept im ulepša dan. Do nekog novog videa, ostajte mi zdravo i čao čao!